hari inkuru ishobora kuba yatangiriye mu by'ubucuruzi ariko ikaba ishobora kugira ingaruka ku buryo ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba bibona ingufu, ubucuruzi n'ubufatanye bw'akarere. Umushoramari ukomeye wo muri Afurika ariko Dangote arashaka ko ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba bifata imigabane mu ruganda runini rutunganya peteroli ateganya kubaka muri Kenya, kandi muri ibyo bihugu harimo u Rwanda. Ikibazo gikomeye rero si ukumenya gusa niba u Rwanda ruzagura imigabane muri uru ruganda. Ikibazo ni ukumenya icyo u Rwanda rushobora kungukiramo, amafaranga yabasabwa n'impamvu uyu mushinga ushobora kugira ingaruka ku isoko ry'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda no mu karere kose. Kuko mu gihe uruganda rwaba rwubatswe nk'uko biteganyijwe, rwaba ari rumwe mu nganda nini cyane zitunganya peteroli muri Afurika, rukaba rushobora gutunganya kugeza ku tugunguru 700,000 twa peteroli buri munsi. Ariko hari ikindi kintu gikomeye kurushaho. Uyu mushinga ntuteganyijwe gukorera Kenya gusa, uteganyijwe nk'umushinga ushobora gukorera isoko ryagutse rya Afurika y'Iburasirazuba harimo n'u Rwanda. Reka turebe uko ibintu bihagaze. Amakuru yatangajwe avuga ko Dangote Group yahaye ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba amahirwe yo gufata hamwe 30% by'imigabane mu ruganda runini rutunganya peteroli ateganya kubaka i Lamu ku nkombe za Kenya. Aya makuru yatangajwe hashingiwe ku magambo ya David Ndii, umujyanama mu by'ubukungu wa perezida wa Kenya William Ruto, wavugiye mu nama y'isoko ry'imari yabereye i Nairobi. Kenya ubwayo iratekereza gufata 10% by'uyu mushinga, imigabane ishobora kuba ifite agaciro ka hafi ya $500,000 z'amadolari. Iyo 30% yose ihujwe, imari ibihugu byo muri Afurika byatanga ishobora kugera hafi kuri $1.5 z'amadolari. Kandi muri ibyo bihugu u Rwanda na Ethiopia byagaragaje ko bifite inyungu zo kwitabira. Icyakora ni ngombwa gusobanura neza ko kuba u Rwanda rwagaragaje inyungu ntibisobanuye ko rwamaze gufata icyemezo cya nyuma cyo gushora amafaranga cyangwa ko u Rwanda rwamaze kugura imigabane. Ni icyifuzo n'umushinga ukiri mu nzira yo gutegurwa. None se kuki uruganda ari ingenzi? Kuki Dangote ashaka kubaka uruganda rutunganya peteroli muri Kenya? Dangote asanzwe afite uburambe bukomeye muri uru rwego. Uruganda rwe rutunganya peteroli ruri hafi ya Lagos muri Nigeria rufite ubushobozi bwo gutunganya hafi utugunguru 650 twa peteroli ku munsi, kandi rwatangiye gukora mu 2024. Uyu mushoramari arashaka kugeza uwo murongo w'ubucuruzi no mu bindi bice bya Afurika. Uyu mushinga mushya uteganyijwe i Lamu ku nkombe za Kenya, kandi ushobora gutunganya kugeza ku tugunguru 700,000 ku munsi. Ni umubare munini cyane, kandi intego si ugukorera Kenya gusa. Uyu mushinga ugamije kugira uruhare mu gutanga ibikomoka kuri peteroli mu bihugu bitandukanye byo muri aka karere birimo Uganda, u Rwanda, Ethiopia, Tanzania, Sudani y'Epfo, Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho ibintu birushaho kuba ingenzi ku Rwanda, kuko u Rwanda ari igihugu kidafite inkombe, no kuba igihugu kidakora ku nyanja, kandi gishingira cyane ku bicuruzwa by'ibikomoka kuri peteroli bituruka hanze. Iyo ibiciro ku isoko mpuzamahanga bihindutse cyangwa transport n'ubwishingizi bikazamuka, bishobora kugira ingaruka ku giciro cya lisansi n'ibikomoka kuri peteroli byose mu gihugu. Uruganda runini rero rutunganya peteroli ruri ku nkombe za Kenya rushobora guhindura uburyo ibyo bicuruzwa bigera ku Rwanda. Ariko peteroli izavahe? Aha niho hari kimwe mu bibazo bikomeye by'uyu mushinga. David Ndii yavuze ko uru ruganda rushobora kwakira hafi utugunguru 600 twa peteroli ku munsi duturuka mu byobo bya peteroli byo muri Kenya na Uganda. Ibi bisobanuye ko uyu mushinga ushobora guhuza ibintu bitatu by'ingenzi: aho peteroli icukurwa, aho itunganyirizwa n'amasoko ayikenera. Urugero, Uganda ifite peteroli ariko ikaba itarashyira ku murongo uruganda runini rutunganya peteroli rumeze nk'uru. Kenya nayo ifite ibikorwa bijyanye na peteroli kandi ishaka guteza imbere inganda n'ibyambu. Ariko Uganda ntabwo irafata icyemezo cyo gushora imari muri uyu mushinga wa Kenya. Impamvu imwe ikomeye ni uko Uganda nayo ifite gahunda yo kubaka uruganda rwayo rutunganya peteroli rufite ubushobozi bwa hafi utugunguru 60,000 ku munsi. Ndetse Uganda ikaba ifite n'undi mushinga w'ahantu
ho gucururiza no kubika peteroli ku nkombe za Tanzania. Bivuze ko ibihugu byo mu karere bishobora kugira inyungu zitandukanye. None se u Rwanda ruzunguka iki? Ku Rwanda ikintu cya mbere cy'ingenzi ni umutekano w'ingufu. Iyo igihugu gishingira ku bicuruzwa bitumizwa hanze, uburyo ibyo bicuruzwa bigera ku isoko buba ingenzi cyane. Uruganda runini rutunganya peteroli ruri hafi y'inyanja ya Kenya rushobora gutanga isoko rinini ry'ibikomoka kuri peteroli mu karere, bigatuma ibihugu bitandukanye bigira undi murongo wo kubibona. Ariko inyungu y'u Rwanda ntizaba gusa mu kubona lisansi. Niba u Rwanda rufashe imigabane, hashobora kubaho amahirwe yo kugira uruhare mu mutungo w'ingenzi w'akarere aho kuba umukiriya gusa. Ibi bishobora kuba ingenzi cyane mu gihe Afurika y'Uburasirazuba ikomeje gushaka uburyo bwo kongera ubucuruzi bwambukiranya imipaka no kugabanya amafaranga ajya hanze y'akarere mu gutumiza ibicuruzwa. Ariko hari ikibazo gikomeye, u Rwanda ruzatanga angahe? Kugeza ubu amakuru yatangajwe cyangwa amaze kujya hanze agaragaza ko Kenya ariyo yavuzweho umubare usobanutse w'10% ufite agaciro ka miliyoni 500 z'amadolari. U Rwanda na Ethiopia byavuzwe ko byagaragaje inyungu, ariko nta mubare wa nyuma w'umugabane w'u Rwanda cyangwa amafaranga u Rwanda ruzatanga watangajwe ku mugaragaro. Niyo mpamvu tudakwiye kuvuga ko u Rwanda rwamaze gushora miliyoni runaka muri uyu mushinga, ibyo ntibiramenyekana. Hari indi mibare ituma uyu mushinga uba inkuru ikomeye. Uruganda rutunganya peteroli ubwarwo ruteganyijwe gutwara hafi miliyaridi 16 z'amadolari, ariko iyo hiyongereyeho ibikorwa remezo bijyanye n'inganda zikomoka kuri peteroli ndetse n'ibyambu, igiciro rusange cy'umushinga gishobora kugera hafi kuri miliyaridi 20 z'amadolari. Dangote ateganya ko hafi 70% by'igiciro cy'uruganda bizaterwa inkunga n'imyenda, naho 30% bikava mu migabane. Ibi ni ingenzi cyane kuko ya 30% y'imigabane ibihugu byo mu karere byahawe ntigomba guhita yumvikana nk'aho Kenya, u Rwanda na Ethiopia bigomba kwishyura 30% ya miliyari 16 zose. Ahubwo ni igice cy'imari y'imigabane gishobora gutangwa n'abashoramari, aho ibihugu byo mu karere bishobora kugira uruhare. Ni umushinga munini ku buryo ushobora no guhinduranamo ikaba ihuriro rikomeye ry'ingufu, ubwikorezi n'ubucuruzi. Kandi Kenya ivuga ko ushobora kuzana inyungu nini mu bukungu. David Ndii yavuze ko uyu mushinga ushobora gutera hafi miliyari 4 z'amadolari mu bukungu bwa Kenya buri mwaka, ndetse n'indi mishinga minini ikaba ishobora kugira uruhare rukomeye mu musaruro mbumbe w'igihugu. Ariko hari imbogamizi. Nubwo imibare ishimishije, uyu mushinga ntabwo urarangira. Dangote yagaragaje ko hakenewe uburyo bwo kurinda uru ruganda ku bicuruzwa bihendutse bitumizwa mu mahanga, cyane cyane ibyo mu masoko nka Russia n'Ubuhinde. Impamvu ni uko uruganda runini rushobora kugira ikibazo cyo guhangana n'ibicuruzwa bihendutse niba isoko ry'akarere ridafite uburyo buhamye bwo kuyakira. Niyo mpamvu Dangote yasabye ubufasha bwa guverinoma mu bijyanye n'ubutaka, imari ndetse n'imikorere ya politiki izatuma uru ruganda rugira isoko rihamye. Ikindi kibazo ni amafaranga. Miliyaridi 16 z'amadolari ni amafaranga menshi cyane, ndetse n'imishinga nk'iyi ishobora guhura n'izamuka ry'ibiciro. Ibibazo byo kubona amafaranga, supply ya peteroli cyangwa gutinda kw'ibikorwa remezo. Kandi hari n'ikindi kibazo cy'ingenzi, isoko. Uruganda rufite ubushobozi bw'utugunguru 700,000 ku munsi rugomba kugira abakiriya bahagije. Niyo mpamvu kugira u Rwanda, Ethiopia, Kenya ndetse n'ibindi bihugu nk'abafatanyabikorwa cyangwa abaguzi bateganyijwe bishobora kuba ingenzi ku mikorere y'uyu mushinga. None se ku Rwanda byahinduye iki? Niba u Rwanda rufashe imigabane muri uyu mushinga, bishobora kuba intambwe yerekana ko igihugu gishaka kugira uruhare mu mishinga minini y'ibikorwa remezo by'akarere. Ariko inyungu ntizapimirwa gusa ku kuba u Rwanda rufite imigabane. Hazarebwa niba iyo investment izatanga inyungu zihagije, niba izafasha mu kubona ingufu ku buryo buhamye, ndetse n'uko ibikomoka kuri peteroli bizagera ku Rwanda ku giciro gishobora guhangana n'ibiri ku isoko.
kandi ku rwego rw'akarere uyu mushinga ushobora kurushaho guhuza Kenya, Uganda, u Rwanda, Ethiopia n'ibindi bihugu mu rwego rw'ingufu. Ariko ntabwo bivuze ko ibibazo byose by'ibikomoka kuri peteroli mu karere bizahita birangira. None se ni iki gikurikira? Ikintu cya mbere cyo gukurikirana ni icyemezo cya nyuma cy'u Rwanda. Kugeza ubu amakuru ahari avuga ko u Rwanda rwagaragaje inyungu yo kwitabira uyu mushinga, ariko nta masezerano ya nyuma y'imigabane cyangwa amafaranga u Rwanda ruzashora yatangajwe. Ikindi ni ukureba niba imirimo yo gutangira kubaka izatangira muri Nzeri 2026 nk'uko byatangajwe n'umujyanama wa perezida wa Kenya mu by'ubukungu, cyangwa niba gahunda izongera guhinduka. Mu gihe ibi byaba bikomeje, Lamu ishobora gutangira guhinduka imwe mu nganda cyangwa rumwe mu ruganda rukomeye rw'ingufu muri Afurika. Ikindi gishoboka ni uko ibihugu byo mu karere bizabanza gukora ubushakashatsi bwimbitse ku nyungu n'ibyago byo gufata imigabane mbere yo gushyira amafaranga menshi muri uyu mushinga. Kandi kugeza ubu nta gihamya ihagije yo kuvuga ko u Rwanda rwamaze gufata icyemezo cya nyuma. Mu gusoza rero, icyo tuzi cyo ni uko Dangote ashaka kubaka uruganda runini cyane rutunganya peteroli i Lamu muri Kenya, rufite ubushobozi bugera ku tugunguru 700,000 ku munsi. Tuzi kandi ko Kenya, Ethiopia n'u Rwanda byagaragaje inyungu mu gufata imigabane, aho ibihugu byo mu karere bishobora hamwe kugeza kuri 30% by'uyu mushinga. Ku Rwanda iyi ntabwo ari inkuru y'ubucuruzi gusa, ni ikibazo cy'ingufu, ubucuruzi, ubwikorezi n'ubukungu bw'akarere. Niba uruganda rutunganya peteroli rwa Lamu rwubatswe kandi rugakora uko biteganyijwe, u Rwanda rushobora kuba umwe mu banyamuryango b'umushinga ushobora guhindura uburyo Afurika y'Iburasirazuba ibona ibikomoka kuri peteroli. Ariko ikibazo gisigaye ni kimwe: ese u Rwanda ruzahitamo kuba umukiriya w'uru ruganda cyangwa ruzahitamo kuba umwe mu bafite imigabane muri rwo? Igisubizo cy'icyo kibazo gishobora kuba ingenzi cyane ko hazaza h'ubufatanye bw'ingufu mu karere, kandi mu gihe gahunda yo gutangira imirimo yo kubaka iri kwegera imbere cyangwa iri kuba hafi, amaso azaba kuri Lamu, ariko n'u Rwanda ruzaba rureba neza icyo uyu mushinga ushobora kuruzanira. Murakoze.